Another Malakan Yam Canal Jala Conchilinka Roina Guasame Kunu TV to Concaler to Shop Karo to Banaling Leranium Quikum Kirkirma Yadit Kadobadan chicken where chicken with Keja take Rach Mishalat Ramkel Malakwar Civil Society Kuki Malcolm Boconaling yo Kakore to con ke Jorodian Boconaling Kaquirin Yal and Chibok Kanata Dan to Korke Jerry which Kanasser Dio je shiriudun chikaling no take a core mishora lat pan bana writing ka kore kan kono nyamre ler kan me mi jiram jedit ka no TV channel donc kan subscribe go rejen o jender subscribe ko de notification bell de je twany ba ko de lar ti de kan chamala shubkeji ka go rejen o jen ba de sharo de jato bi pingwas mon ka gwar ko dor de gor ka tongna de gor ka to English ene me no ko mo ki me gwa ka jimam de gor ka je chu je pero jen o bijala ke bo en video ko jan dob danen bi channel bo ko nyam ko ja bana jome bana je linka ta dana chaler mi chalat ke ja karo ye chalat gwa seme ci terma nyang koran Cape Civil Society ci rajeno chalat no Dr. Raj mi chalat Dr. Martin Elia Lumoro lok chalat do sheme gwano de nuore de ka dagite ke nuore ti je ka nuore ti go re wicha ka so Sudan Ramadan en la riede me ki men ci raj me gak no termanyang Ramke Mlakwar Jen Executive Director of the Center for Peace and Advocacy Ramke Mlalet ke Queen Malka Mutia Misho Lare Wika South Sudan Jeramaniam la mala bote long la jo me la ja to wi mon ko ba jeling mutia mi jang shalat kume en gwad en kume chimi jekshi lare Wika South Sudan be masi be gor wi mon radien ba jek charjo me cha jala wone ne gentleman chala da kume kirme yadit ala kume marwaike jang chala do chaje condemn chala ne ne genetic grow mishala da Dr. Martin Elia Lumoro dio je Dr. Elia Lumoro ngai kondiale betur da beje nyod je bana kulu wakatin kondi chalat wude me jen chalke Dr. Elia Lumoro jen wude danen la riet man laro nuari teke nuarte jek take a bad noor ka take a good noor kan noten content ko level no hostile counties tente hostile counties kan waren content lo ka kin ma yadi so chaga chu level no kan wati ti kan wati jak kan wari chalat gwasame noor Nasser County noor Ulang County noor Rupkona County noor Akoba County noor Nyirol County noor Uror County noor Fanga County noor Ayot County noor Panyajar County kan noor ti di sha shoot kening te kan de content cha kum kirmu yadi cha jalok kaje kan roj jane kan lok cha ko level no kan ka hostile counties kan weekend ti no chi kum SSPD apche de wutin kam wutin botin ka kor ba kor mo bejeter kan ngane noore chi kan level no take nuwer ti jek kala nuwer jek kan ka Nasero tinte ka Ulang tinte ka Rupkona tinte ka Akobo tinte ka Nyirol tinte ka Uror tinte ka Fangak tinte ka Ayut ke tinte ka Panyajar chala do nuwer ti kan nuwer jang kana long ano che wi ko kien ti chala do ken ka friendly can't ziki ke good nuwer ko she level no take a bad nuwer ka take a good nuwer so good nuwer kan edin content gor ke nak nuwer no nokno nakan nuwer she ne de kon shunkel ke kirma yadit ano no che wi ti chagalat ne tinglat kan gen go ke kala gunwar tin chunke tin char top ka ka kanwari ko ka kilma yadit no kono na kanwar ke kan la no mayandit county wa we kelma no ka den wa de kanak Koch County we kelma no go nwar ba kanak Lungashu County we kelma no go ba nwar ba kanak Mayut County we kelma no go ba nwar ba kanak Ler County we kelma no go ba nwar ba kanak Good County we kelma no go ba nwar ba kanak Mayom County we kelma no go ba nwar ba kanak kan wi dang baro wati ka witan kontin la friendly county ka jang alon no kan jang no de jang de gate don wer ke de gan wer de kan kanak kan wi ti de chala da wuri shalka Dr. Martin ani Elia Lumoro enwo wi dang baro ka witan kon shunkel ka kirma yadit wi dang baro wi dang bongan ka witan kon tin cha kirma yadit cha ka lok chikan ju cholo no kan la bet no ro ni kin wer ti jegalong kan wer go kan wer kon shunkan ga katin kon chala jela wi dang baro wi bongan chikan chung ka kel roi cha gulat gwasame
wude shalka me termanyang jen che jodanan cha kwen wude shalka matine che jakwet che lok che omme wi yen woko dag yen na la dag yen are wi ke so Sudan be mal bokul benede shirka men tam sha nor sha ga level no te gan were jaga gan were go ngom nyode jen wo en point dance kum so Sudan che bo woni am shib mal che ben so chelara no gore jen o de wuda me shalga Dr. Martina ne dare dana chelara o take a bad newer ke take a good newer na mo jen head speech against the Nuer people ajen na me head speech muno chenware che ka kwit ke kwija mo Nuer community ko demand ko je gor ka jen wuda shalka no Dr. Martina no dare apologize kamana na she tem ga jen o Nueri take a bad newer ke good newer wa sha tem la head speech kaniden content la lan malka tibot ke termanyang Ramadan executive director ka Center for Peace and Advocacy ajara Ramadan la kwere ka Ramadan la mala gormiti greng mi chitore wi ka South Sudan ke mi jega long la ja kwede eno gwal ci toktin la na la ka kwede shit ke medan me sha wude shal ke me kiran UNA sha wo ber ka der re wi ka Nasser cho jejen bor ke nor wayami choga kwes dwere no rame me ngum nag yene je karan malka cho no mo cho jala ran tema chele ben ko miti mi cha gore je ka long la ja kwen win mon no ne me sha me je chit ko sha tribe cha je te tem no te ga bad no ke gunwer no brana tem no te ga bad no ke gunwer wojin no ren konti chi no ko no bika nakkan no ko no nagaka bu ju sholo no kan wer go no ko den cha je oppose no lokani ka ta chi ngam je ta ji biga tem no ke ne ke bad no che wona mo e speech and jen tagan small ndana gor kare wi ka so Sudan ku kujemo wude shalka Dr. Martina ne gor jen wo there apologize ke speech ndan en che lat ka Queen War community ko ne me cha yu palwe men gwada jor do badan che lat ke je ba ji gor ke je men gwada niam ano den wada ka da ka den na me shi ngwa ka chapter da ne cha lat ka Queen 2010 peace agreement la revitalized peace agreement me cha Queen pinyen ne ta Queen pinyen wo ba unify force ba je la let ano ne te loka kangane ramwe loka jen wuri shalka me kirmi yadit so kujamo tele nuere tele correctene shaga de temno ke bad people for requesting national army in order Canadian candidate deploy ka Nasser shaga de temno no shaga de temno ke bad people alat kene jodian ko de kuma da jodian da jeling banno ko galo categorize no kene take bad nuer ke gunwer ne re kon bid lora bang a chin na kan nuere ke bit ken no shaga de lele no ko na ran take shona ko da shon da jeter so mba nuer ba daga no bad nuer ke gunwer no mo she chong requesting unified force and what they deploy Nasser gen raidian ke mandate misala re balalet Ramadan logo ekim yadi Ramadan de temen wa ram jeng jan long kum kim yadi ke kim yadi point la president dung South Sudan Canadian content gor ke blindly no ne ko ne chawingen chagan ni lo chicken goro ba chong ba jela let ki ba mto ba jela da Canadian content yar ke South Sudan che jo mo che jo kwen kata dan en che jenu ngaje wude me wude shal keter manyang lede longa kwi malka jo me jen jo dana gorde nyak ka yekel ka kwida bana nyoko ka le radien mi la roden tema are which ka Nasser te ga jo mishala dio je dong chi tandun chi kana ngach already and go chi korea tuok ka kur mo tuok kam ngani nuori la jeshen bor nuer wai army ken SSPDF chala do SSPDF ken chi ka bok chiga bogo long re dwaran ka Nasser gwadran ikana kulubok en ken deini wa chiga boka mandang kin ma yadit kana bonda doben biken with Dr. Machar waji ken lalet menya mo ken bike why army biken yigjo call the territory ten continent waraten biken nganen wardi al chicken be peno buka wore dore kien chiko dongde gane kien de ken ka gang antam mission nganen warmi ken ubum ken laken jen buka manne nuwari nganen wari ken gwane kien biken ko bogwal dan tiketin bika do badan de kul kurgul ter gaje ken nganen war biken pal buko bungna karen al gwan ngai ken no teram bika yan maitin nakan gad kan man kan ram mo mitel wangone so na me jen malat ke kuma kirma yadit kate kan war ladan wo malat kirma yadi de magwa man le rore tema chala do kur mo che to gonung che to pan che nyal che bok ka wani ne bo ke ngani tila ngani nuari
ka do brana chalat ke je wa bu de korpan an wala ngude tel mishan lat ka ta dan shungare lat ke je so dio jen wa bana abden mi dong baka gwadan bi bana jenen ke be konaling katin kontilat karodian re dwaran kanasir na me jen dana gore no de update amana dia madia the last point ka kondera quick kem ka kem danan banwer ba kosten so ngode tela ling michelinga kwide no gwada dien ba kan tino na mo decision dung UN kane kumi Ethiopia re Ethiopia gwada ba kan tino nanga ke kamen tarpam nanga ke pinyidu nanga ke jiwa nanga ka sosa nanga ke gwada dan de nang tino ne Canadian kontila UN bikane could decide duno ka kwire sai ke me dane sha kon lat jagu jeno wuji chal ke anyak zun ki gwada wudara anyak ki te kor ngwana long dong chara blut ko dong de nang tin dino ngode kai ka gwada dan bunga buotin no mo jenana go de update ke ban mi lorode ka ta nan len ngaru dinga ja ban jilinga kor gwaden be en biya takamal bye bye